米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。阿莱爱古法鲁佐多拉里马爱古比第二阿萨里嘎嘎，连续信仰软弱的弟兄姐妹。萨里嘎嘎马布隆平安。Malazai kita a milayap to suar nukawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以sakazai a gerindo sakafalu a zefang tulu ku safau a tusir suar sa ura saka anu o nika kumaanan aku tu titi ko saka tahafikul no sarikaka a jirarau i sa itu ko kakumaan kako to titi a tahalaot o ta sa itu ka tahafikul a jirarau ko sarikaka saan。哥林多前书第8章第13节说：所以如果食物会使信徒犯罪，我就永远不再吃肉，免得使信徒犯罪。Sarikaka au o soalinai a ulah no falu joai o alai ayai to rarimaai ko pitier a tamtau ami hai ami emet to masa maamaanai a lemak no tireng ta pakai ni i nga ayai a lemak no mita ami paluas to falu jo nangra ami riau a mitier to kawas。真实的爱心是连续信仰软弱的人，而愿意节制自己的行为，并且借着我们良善的言行，再次激励他们的信心。May tolong kita， 我们同心祷告。Tabangau mangalay kako a mitulong to ulah no miso。To saka alay ayaw ako to rarimaay ko pasolin no falujo a sarikaka. Nanay pafrian iso kako to taneng. To saka fanaaw ako ami lemak to nga ayay a lemak ami patanagtag to pitier nang da。主啊，我愿意效法你的慈爱，使我能够连续信仰软弱的弟兄姐妹。愿你赐给我智慧，使我有良善的言行，帮助他们有坚固的信心。Pakai ni i tatamaanay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。